За сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Өнөөдөр хөтлөгч Ариунаа нэг сонирхолтой зочин ирсэн байгаа. За манай студид Египтээс ирсэн маш холын зочин Мухаммед Ибейд болон Дака манай орчуулга хийх баг. За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Hi, how are you? I'm fine. I'm doing great. Thank you. So за манай Мухаммед болохоор газрын тоосны инженер мэргэжилтэд Египт улсын иргэн хүрэлцэн ирсэн байна. За юуны өмнө та өөрийгөө танилцуулна уу? Одоо ямар ажил хэрхэлдэг вэ? So Muhammad, please introduce yourself to our listeners and what kind of job you are doing right now. First of all, I would like to introduce myself, and I'm Mohammed Abid. I'm from Egypt. I'm working as a petroleum engineer. I was working in Egypt for 3 years and 4 years in Emirates, and started to quit my job and started to travel around Southeast Asia for 2 years and 3 months till now. Намайг Мухаммед Ибейд гэдэг Египт улсын иргэн нефтийн инженер мэргэжилтэй 3 жил Египтэд нефтийн инженер хийсэн. Тэгээд дараа нь 4 жил Абу Дабид нефтийн инженер хийж байгаад тэгээд 2 жил гарны өмнө ажилласаа гараад одоо ингээд ихэвчлэн зүүн өмнөд Азаар аялж байгаа. Одоо 2 жил 3 сар аялж байна. Маш их баярлалаа. За дараагийн асуулт. Би Мухаммедээс ингэж асуумаар байна. Та ер нь Монголд ирээд удаж гин үү? Ер нь Монголд ирээд хэр удаж байгаа? Тэгээд ямар сэтгэл төрж байгаа энэ талаараа ярьж өгөөч. So Muhammad, please tell us how long you've been here in Mongolia and how do you like Mongolia? I just came here 1 month ago. I almost stayed till now 1 month ago, 1 month till now, and I will stay 1 month more because I loved the Mongolian country and the people and nature and everything here. It's so amazing for me and it's totally different as a vibes, as people, how they treated me well here. Yeah, so. За одоо Монголд ирээд 1 сар болж байна. Монгол бол маш их таалагдж байна. Тэгээд Монголын энэ байгаль ер нь нэг өмнөд явсан орнуудаас нь маш өөр байгаа. Тэгээд хүмүүс нь маш их найрсаг, гоё хандлагатай байна гэж. Thank you. Баярлалаа. За дараагийн асуулт. Тэгэхээр та газрын тосны инженер мэргэжлийг хэрхэн яаж эзэмшиж ийсэн? Яагаад энэ мэргэжлийг сонгосон тухайгаа ярьж өгөөч. Muhammad, please tell us why did you choose this profession, petroleum engineer, and how did you end up having this profession? Can you please tell us? Since I was young, in the high school, or before, let's come back to before the high school. I was focused on chemistry, studying more. And that's why when I was in the high school, I was focused to get any profession related to my passion. That's why I joined petroleum industry. Yeah, I studied in Egypt. I had my master and I finished everything. Yeah. Thank you. Ер нь 10 жил байхасаа химийнхаа хичээлд их дуртай тийм өөрийнх нь одоо нөгөө сонирхол нь байсан. Тэгээд химийнхаа хичээлд ойролцоо ямар мэргэжил сонгож болох уу гэж бодож байгаад тэгээд нефтийн инженер болсон. Тэгээд нефтийн инженерийг одоо мастер хүртэл сурсан. За дараагийн асуулт. Мухаммед ер нь хэр их аялдаг вэ? Хамгийн их таалагдсан сүүлийн үед аялсан улс орноо танилцуулаач. Please tell us how often do you travel and lately which country did you like the most? I started to travel when I was 22, but my travel was for 2 weeks, 1 month more, and I came back to my country. And so this is the first time for me to travel for a long time, and I didn't expect that. And it was for 3 months, and now I'm traveling for 2 years and 3 months, and I don't know what happened to me, but I didn't stop myself traveling. And I can say Mongolia is the best country I have been to till now because it's totally different for me, not like Southeast Asia at all. Yeah.
За ер нь бол 22 настайгаас эхэлж аялж исэн. Тэгвэл тухайн үед бол аялахдаа дандаа нэг 2-7 хоног ч юм уу 1 сар аялал нутаг руугаа буцдаг байсан. Энэ удаад болохоор ингээд 2 жил 3 сар аялж байгаа. Эхлэхдээ бол нэг 3-4 сар аялна гэж бодож эхлээд тэгээд одоо юу болсон юм бэ мэдсэн жил 2 жил 3 сар болсон байна. Одоогийн байдлаар бол одоо ер нь явсан орнуудаас Монгол хамгийн их таалагдж байгаа. Яагаад гэхээр явсан одоо бусад орноос нь айгүй өөр байгаа. Ялангуяа зүүн өмнөд Азийн орнуудаас их өөр юм аа. За яг дараагийн асуултын өөрийн талаар асуумаар энэ соёлын ялгаа тийм ээ. Египт улсууд ер нь египтчүүд манай монголчуудын зан характер ер нь соёлын ялгаа нь ямар вэ? Can you please tell us what's the difference between Egyptian and Mongolian person? Especially the character. It's hard question for me to describe this, but I can say like both of them I think like are really like are so friendly. Once people like that's what people they say to me like when they come to Egypt, like people are so friendly and they can treat people well. The same also I found here in Mongolia, but the difference I can say like I don't have like fixed like answer about it exactly, but yeah, I can say like people are so friendly, like both of the sides, yeah. За ер нь айгүй хэцүү асуулт байна. Юу бүх хоёр орны хүмүүс хоёулаа айгүй найрсаг, тэгээд айгүй зочлонтгой. Египтэд ирсэн хүмүүс бас надаа египтчүүд айгүй найрсаг, зочлонтгой юм байна гэж хэлдэг. Тэгээд тэрүүгээр айгүй адилхан юм байна. Баярлалаа. За дараагийн асуулт. Залуу насны ер нь ач холбогдлын талаар асуумаар энэ Muhammad, please tell us what's the importance of being young? What's the most important thing when you are young? Can you please tell us? When I was young, like I was focused like to see my passion about life, what I need, what I would like to try, what I need to be like engineer or doctor or teacher or whatever. So I think like this time is very important for everyone, like to discover what you need in your life. And yeah, so that's what happened to me. Like I was had more passion to be a petroleum engineer, and I already achieved that in my life. And I worked as much as possible, like in my home or like somewhere else. So yeah. Ер нь залуудаа нэг өөрийнхөө одоо юунд дуртай, юунд одоо илүү тийм passion юунд дуртайгаа олох нь аягүй чухал. Тэгээд миний хувьд бол одоо нөгөө нефтийн салбарт ажиллаж байсан. Тэгээд тэр салбар ер нь бол тэрэндээ аягүй тийм юутай дуртай байсан. Тэгээд тэрүүгээрээ нутагтаа болон бас өөр оронд ингээд ажилласан. Баярлалаа. Тэгэхээр зочноосоо дараагийн асуулт. Ер нь таны амьдралын зарчим баримталдаг одоо хувийн философи энэ талаар асуумаар юм л да. I want to ask you about your personal belief regarding philosophy, your life philosophy, your principles. I didn't get the question. What kind of principles you have while you live your life? Of course, everybody has their own principles. What kind of principles are most important to you? I usually like live like my life like day by day, and yeah. So the most important thing I can say like I just would like to be better. Day by day when I became older, and yeah. So. Ер нь бол тэгэл өдөр өдөртөө амьдрахыг эрхэмлдэг. Тэгээд өдөр өдөртөө амьдрахыг боддог. Тэгээд амьдралж байтал тэгээд болох байлгүй дээ. Баярлалаа. За дараагийн асуулт зочноос ингэж асуумаар байна. За мэдээж газрын тосны инженер юм залуу хаа байсан Египтээс ирээд манад ярилцлага өгч байгаад маш их таатай байна. Тэгээд ер нь хувь хүнийхээ хувьд инженер хүнээс гадна Muhammad гэж ер нь ямар хүн бэ? So my next question is, aside from being a professional engineer, what kind of person are you? Can you please tell us about your personality?
I think like most of the people like they said that about me. I didn't say that about myself, but I can say like I'm a more calm person, and I also so friendly, and sometimes like I am like strict a little bit to some people, and yeah, in general like yeah, so in general like I'm friendly, calm, or like treated people well, and I feel like I want to be better day by day, like when I became older. Yeah. Ер нь бол хүмүүс намайг айгүй тийм юу тайван нөхөрсөг хүн гэж хэлдэг. Тэгээд заримдаа жоохон тийм хатуу байдаг. Тэгээд ер нь бол тийм өөрийгөө ч гэсэн тайван нөхөрсөг хүн гэж боддог. Баярлалаа. За дараагийн асуулт. Mohammed, can you please tell us about your childhood? Бага насныхаа талаар ярьж өгөөч. I was born in Oman. I didn't born in Egypt at all. I born in Oman, so I spent all my whole childhood like with my father and my friends at school, and it was so much fun for me. And when I remember this, like it makes me feel like I need to go back again to when I was young. It was good time for me, and yeah, I'm enjoying my life now. So. Би бол Омонд төрсөн, Египтэд төрөөгүй. Тэгээд ер нь хүүхэд нас маань аавтайгаа болон ингээд нөгөө ангийнхаа найзуудтай өнгөрсөн. Тэгээд хүүхэд нас маань айгүй сайхан өнгөрсөн. За маш их баярлалаа. За сонсогчдоо сонирхуулж хэлэхэд хөтлөгч нь тэр дээр үед 98-аас 2002 оны хооронд бас аав ээжээ дагаад Египтэд амьдарч исэн. Тийм завшаан олдсон. Тэр үеийг харьцуулахад би одоо бас зочноос асууя гэж бодлоо. Маш олон жил өнгөрчээ. Тэр үеийн Кайро одоо ер нь ямар өөрчлөлт юу нөөр болсон бэ ингэж асуумаар байна. So as I told you before, I used to live in Madi in Cairo for long. It was a long time ago. I wanted to ask you, what has changed ever since? So let's say maybe 25 years ago. 25, yeah. I think now like. It's totally changed. Like even like my age like 30 years after since like 15 years ago, everything changed in Egypt. Like after the revolution happened in Egypt, like in 2012, so almost like 17 years now, and I can say everything changes. The people, the behavior of the people, they changes like to be better, and. Roads now, we have one of the best roads in Egypt now. Everywhere like Maadi or Nasser City or like everywhere in Cairo in general. But a little bit, Cairo is a little bit crowded more than Mongolia, because Egypt like has 120 million people they are living, and just like 25 million or almost like 30 million in Cairo. So I feel better here now in Ulaanbaatar. And but still like I like Cairo, but it's a little bit crowded. За Египт бол зөндөө өөрчлөгдсөн байгаа. Би одоо ингээд бас 30 нас болж байна. Тэгээд сүүлийн олон жилүүдэд айгүй хөөрчлөгдсөн. 2012 оны бослогын дараа улам их хөөрчлөгдсөн. Тэгээд одоо бас том тийм Мади юу гэх мэт хотууд байгаа. Зам айгүй сайтай болсон. Хотууд дундах зам маш сайтай. Ер нь хамгийн сайн замуудын нэг гэж хэлж болно. Гэхдээ Кайро хотын хувьд бол айгүй хүнтэй. Юу одоо Улаанбаатартай харьцуулах юм бол үнэхээр хамаагүй хүнтэй. Тэгээд нэг 30 орчим сая хүн амтай. Тэгээд айгүй тийм хүн их бужигсан газар байх. Төгжрөл ихтэй байх тийм ээ. За баярлалаа. Дараагийн асуулт. Тэгэхээр манай Мухаммед зочин хүүхэд байхдаа төсөөлж байснаас яг бодит байдалд өнөөдөр таны амьдарч байгаа амьдрал таны төсөөлт ер нь хэр ойрхон бэ ингэж асуумаар байна. So my next question is, when you were younger, how did you imagine your life? And now the real life, your reality nowadays, does it match your thoughts when you were a child? I think like when I was young, I was not like 100% like
when I was young, I was focused more like in my about what I need in my life, and now I think like after I achieved what I need, I think like I did my best for myself, like because everyone like should dream well when he was young till achieve his things in his life, but now I can say so it fits my life. I just like to do I'm doing the things like I like to do now, so traveling or studying or like whatever I want to do and I want to know, I already did it, so it fits me like 100% well. Ер нь хүүхэд насныхаа өсчээсэн юмдаа хүрсэн гэж боддгоо. Одоо өсчээсэн сургуульдаа сурсан. Тэгээд одоо өсчээсэн аяллаа хийж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр таны ер нь ажлын нэг өдөр хэрхэн өнгөрдөг вэ? Next question is how do you start your day? Let's say weekday if you are working, for example. Can you please describe your work day? For my work, like I was working like for example like per month like 2 weeks and 2 weeks holiday, but when I was working for 2 weeks, I usually like get up around like 5 a.m. morning, and I just start to pray, and then I start to work for like 14 hours, because this is how petroleum engineers people they work in Egypt for a long time, like more than the half day, and that's normal. I usually like take pray and just take my breakfast, and then I just work it, and sometimes like I sharing my time like with my friends when we work, if we have like enough time a little bit, so we can do that, and then I sleep, and but I was working like in the desert, so I was not working in Cairo, so a little bit like no entertainment, no going to restaurant or like shopping malls, or like that's our life as a petroleum engineers. Ээлжээр ажилладаг байсан 14 хоног ажиллаад 14 хоног амардаг. Тэгээд өглөө нөгөө 5-аас босоод залбирчаад өглөөний хоолоо идчихэл тэгэл ер нь 14 цаг ажилладаг байсан. Тэгээд нөгөө хотод биш юуны талбай дээр, нефтийн талбай дээр одоо юун дунд нийлсэн дунд говьд ажилладаг байсан учраас ажиллаа л тийм унтаал. За баярлалаа. Би зочноосоо дараагийн асуух асуулт. Таны ер нь ажил мэргэжлийн хүндрэл бэрхшээлүүдийн талаар ярьж өгөөч. The next question is, can you please tell us about difficulties in your profession? When I was applying for a job in Egypt, like it was like a big challenge for me, because I just got, after university, after I graduated, I was so scared like to apply for a university, because like I have no any experience about my job. I just studied, and when I went to some companies, they said to me like, we don't accept people they just graduated or like without experience. But when I started like to work on myself more and more, I did some tests. To be honest, like the first 2 tests, I just failed. I didn't get any good mark. But after I worked and on myself more, I applied for a company in Egypt, and so they just accepted me, and then I went to Emirates to work there. Сургуулаа төгсөөд анх ажилдаа орох гээд ажил хийж байхдаа ер нь айгүй айж исэн. Яагаад гэхээр нөгөө ихэнх компаниуд ямар ч туршлагагүй нэг авах дургүй байдаг. Тэгэхэд өөрийгөө айгүй их ингэж нөгөө хөгжүүлсэн. Хуваараад бие даагаад тэгээд эхний 2 удаагийн шалгалтууд дээр бол тэнцээгүй. Тэгээд өөрийгөө хөгжүүлсээр байгаа. Тэгээд сүүлүүгээ шалгалтуудаа тэнцээд ажилд орсон. Тэгээд цаашдаа бас Эмиратад очиж ажилласан. Баярлалаа. За дараагийн асуулт. Мухаммедийн хувьд бахархал гэж юу вэ? Can you please tell us about pride? What is pride in your life? If you can just explain like the question more. When did you feel proud? What was the moment when you felt proud of yourself? For me, like when I was like in the high school, this is the first thing happened to me when I got like 99
percent like from like 100% in the high school. So I was like so happy, and I felt like I did something like I need in my life. Then I joined the petroleum engineering, and after this, like I applied to do a master, and I finished my master like in 2 years. And this like it was hard for me because people usually like finish their master like in 3 years at least. So I did that with more semesters I took at my university. So I think like the best feeling for me, like when I finished something I did, I feel like so happy, and this my I feel proud myself more. Thank you. 10 жилд 99 оноо аваад айгу баярлж байсан. Тэгээд нефтийн инженер болоод юу мастерд сураад, тэгээ мастер ихэвчлэн нөгөө 3 жилээр төгсдөг. Тэгээд тэрийг мастер 2 жил төгссөн. Тэгээд тэр үедээ бас өөрөө айгу бахархаж байсан. Тэгээд ер нь хийж бодсон юм хийж дуусгаад айгу бахархдаг. Баярлалаа. За дараагийн асуулт би зочноос ингэж асуумаар байна. Ер нь Египт хүн болж төрсний хамгийн сайхан зүйл нь юу вэ? The next question is Mohammed. What's the best thing, the most positive thing of being born as Egyptian person? Oh, it's a good question. The best thing for us, like Egyptians, like when I go somewhere, like even like this happened to me in Mongolia. Every country like I have been to, like when they hear like I'm from Egypt, they always like talk about like the history we have in Egypt, because I think like Egypt it's one of the biggest and the oldest countries in the world, and yeah, like we have a history like everywhere in Egypt, like whatever in the south or the north or like east, west, yeah. Ер нь Монголд ч гэсэн тэр ер нь бусад оронд ч гэсэн явж байхад Египт гэж хэлэнгүүт хүмүүс нөгөө Египтийн түүх айгуу сайн мэддэг. Тэгээд Египт бол ялцж аргагүй нөгөө дэлхийн нэг хамгийн том түүхтэй. Тэгээ хамгийн одоо удаан оршин тогтнож байгаа орнуудын нэг. Тэгээд Египтийн одоо хаанч очсон урд зүг, хойд зүг, баруун зүүн зүгт очиход ингээл түүх дурсгалын юмнууд айгүйх байдаг. Тэрүүгээрээ бахархдаг. Баярлалаа. За дараагийн асуулт. Мухаммед та анх удаа Монголд нисэж ирээд тэгээ газардахтаа ер нь хотын төв рүү ороод ямар мэдрэмж төрсөн? Ер нь анх хотын төвөөр явхад ямар санагдсан бэ? Төсөөлж ирснээс өөр байсан уу? So the next question is, when you first arrived to Mongolia, you first landed, you were driving in the car, you were riding in the car, and then you maybe the next day you went out checking out the city. How was it? How was the first impression? Was it different from your imagination before? My imagination about Mongolia, like it was different, but I found something else. Because Mongolia for us, like as Egyptians, like it's not like popular country for people to go. People usually like think about Thailand or like Indonesia or Malaysia maximum. This is the maximum for Egyptians, but it was not my checklist at all to go to Mongolia. But when I decided to go, because I want to see something different, and when I landed in Genghis Khan airport, I found the immigration officers at the airport. They were so nice, and I didn't take much time with them. And since like the driver was so nice to me, and he was trying to help me as much as possible, and then that I met my friends. Yeah, and people, I can say people like friendly since I come here till now. I didn't find something like bad here at all. Ер нь Монгол бол Египт хүмүүсийн хувьд одоо нөгөө нэг яг явъя гэдэг орн бол биш. Тэгээд Азийн хувьд Тайланд, Филиппин, Индонез, Малайзад нь л явъя гэдэг. Тэгээд би ч миний яг явна гэсэн бас листэнд дээрээс байгаагүй. Тэгээд ер нь арай өөр орн руу юмар санагдаад ирсэн. Тэгээд онгоцны бодол дээр буухт бол тэгээд гайлын ажилтнуудаас авахулаад их айгүй найрсаг. Жолооч хүртэл айгүй тийм тусархаг байсан. Маш их баярлалаа.
За тэгвэл хүндэт зочноос нэг ингэж асуумаар байна. Одоо COP17 болж байгаа тийм ээ. Энэ талаар ер нь ямар бодолтой байгаа? Очиж үзсэн үү, сонирхож үзсэн үү? So next question, as you know, we're having currently having international forum COP17. So have you visited the forum? What do you think about this? I think I didn't visit it now, but I still have time to visit these places. But are you planning tomorrow? Maybe. I was thinking about it. I already extended my stay in Mongolia because I love to stay here longer. So I have more time. So maybe tomorrow or like soon, yeah. Thank you. Явж амжааг байгаа. Тэгээд маргаашнаас явах юу визээ одоо сонгуулсан бас дахиад хугацаа байгаа. За Мухаммед тэгвэл Монгол улсад танд учирсан хамгийн гайхалтай сюрприз нь юу байв гэж би асуумаар байна. So the next question is what was the most surprising thing, the biggest surprise in Mongolia for you? I think nature and camping. The thing is like shocked me so much, like the countryside here in Mongolia, because with even like as in Egypt, like we have countryside, but it's not like this at all. Like I think Mongolia, it's another level. That's why I decided to camp last week and for 2 days. And when I was there, we were sitting next to the river. And the vibes and to see the horses and cows and some animals are coming around you. So it was like amazing experience for me, like to experience this in Mongolia. Монголын хөдөөл хамгийн гой шоконд оруулсан. Тэгээд маш гой санагдаж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоног майхантай яваад камплсан. Тэгээд морь өхөр гэдэг ер нь янз бүрийн тамга шум малууд ирээд ингээд хажууд байгаад тэр аюул сонирхолтой байсан. Өөрмөцөлсөн байна тий. Баярлалаа. За дараагийн асуулт. Манай Мухаммед виза сонгоцсон гэдээ ярьжсэн тийм ээ. Тэгэхээр цагаагаар өвлийн хувьд ялангуяа нэлээд өөр тий Египт, Монголын өвөл энэ талаар асуумаар юм л та. Өвөл ер нь Монголд байж чадах уу? So the next question is, as you mentioned, you extended your visa. You're staying here longer. How about winter time? Are you planning to visit us in Mongolia during winter time? And I'm sure the winter is totally different from Egyptian winter. That's why like I came here like in August and September before winter. Really like I would like to come here back in winter, but because also like I want to experience the snow, because in Egypt, like as a country, we don't have snow. We have like 4 seasons, but still like I never seen the snow in my life. So, but I heard in Mongolia Mongolia is another level for in winter because it's so cold, and I think for Egyptians like can't to be in this kind of weather in general, not only in Mongolia, but maybe like I will think about it later soon. Тэгээд 8-9 сард ирэхээр шийдсэн. Тэгээд өвөл бас ирж магадгүй. Өмнө нь бол хизээч юу зас үзээг байгаа. Тэгээд айгуу сонирхолтой санагдаж байна. Ер нь одоо бодож байгаа өвөл ирэх тухайг. Баярлалаа. За тэгвэл дараагийн асуулт ингэж асуумаар байна. Та ер нь манай сонсогчдод зориулаад гэр бүл, аав ээж, ах дүү нарынхаа талаар ярьж өгөөч гэж асуумаар байна. Can you please tell us about your parents, your siblings, your family in Egypt? My parents, like my father, like he's living in Oman, and he is a doctor for like 40 years now almost. My mother, like she's an engineer, and but she never worked like as engineer before, so she stayed at home like as a housework for us, like because one of the things, like my father like asked her like to stay and I will support with everything. And for me, like I have 3 sisters, and I am the third one. I have 2 older than me and 1 younger than me. Манай аав бол эмч, одоо 40 жил эмчээрээ ажиллаж байгаа, Оманд ажилладаг. Ээж нь болохоор инженер хүн, гэхдээ бол хизээч ажил хийж үзээгүй, гэрийн эзэгтэй хийдэг. 2 эгч, 1 эмэгтэй дүүтэй одоо айлын 3 дахь хүү.
Айлын ганц хүү юм байна тийм ээ. Тийм ганц. За баярлалаа. За Мухаммедс ингэж асуумаар байна. Ер нь Монгол хоол хэр таалагдсан бэ? The next question is, can you please tell us about Mongolian food? How do you like it? Mongolian food for me, like I love it. I tried like some kind of food, like baz or like I can't remember the names of the food exactly. Koshur. Koshur, yeah, it's my favorite one. Both Hoshur. Oh sure, but I tried koshur also as well, and I think like every restaurant I go, I always like ask and order like koshur because it's my favorite like food here in Mongolia, and yeah, so yeah, I love it, and I love also the different kind of meat like mutton or like beef here because it's more tasty than Egyptian like meat, and yeah, it's everywhere. It's much cheaper. So Thank you. Монгол бол маш их таалагдж байгаа. Тэгээд хуушуур хамгийн их таалагдсан. Тэгээд энд ресторант энд орохдоо дандаа хуушуур идэж байгаа ихэвчлэн. Тэгээд Монгол үхрийн мах, хоньны мах бол айгуу гоё амттай юм байлээ. Египт махнаас хамаагүй гоё амттай. Баярлалаа. Идэж чадахгүй ч юм уу эсвэл ямар нэгэн идэж уух юм дээр хүндрэлтэй зүйл байгаа юу? Okay, the next question is there any kind of Mongolian food or drink that you cannot really eat or drink? I think most of the food like I had here till now. I think I tried and I like it. Even like I was curious to try the horse meat because we usually like as Egyptians we don't eat horse meat. So when I came here, I was curious about this and I did it. It was a little bit like the taste salty for me, but still I like it as to try. And but most of the food like in general like in Mongolia, like I love it and I try it. Ер нь тийм юм баг байхгүй байгаа. Тэгээд юу адууны мах идэж утсан. Өмнө нь бол адууны мах идэж үзээгүй. Тэгээд ирснээс хойш айгу сонирхоод байсан. Тэгээд идэж утсан жоохон юу давслаг санагдсан. Шорог. За баярлалаа. За тэгвэл зочноосоо асуумаар байна. Ер нь манад Улаанбаатарт Египт хүмүүсийн нийгэмлэг гэж байдгүй. Ер нь хэр их байдгийм бэ? Тэр хүмүүстэй танилцаж амжсан уу? Next question is how many Egyptian people are living in UB? Do you know them? Have you met any Egyptian people? I think like it's very hard like to meet Egyptians like when I travel in general because we don't have this kind of culture to travel. For Egyptians, I think are caring more about other things. But anyway, like I just met someone like he was here in Mongolia for 2 months at the same time. I'm in August and September also, but in 2025. And I met this guy like in Vietnam by chance. And we talked about the countries he has been to. And he said to me like, Muhammad, you didn't travel. When you travel to Mongolia, you will see the meaning of traveling. So I just like meet someone came to Mongolia before. Ер нь аялж явахдаа Египт хүмүүстэй таарна гэдэг айгу баг байдаггүй. Египтчуудад тийм аялдаг одоо тийм соёл нэг ер нь байдаггүй. Тийм учраас Египт хүнтэй барыг таардаггүй. Гэхдээ би одоо юу Вьетнамд байхдаа нэг Египт хүнтэй таарлцсан 2025 оны 8-9 сард 2 сар бас Монголд аялсан хүн байсан. Тэгээд тэр хүн л ер нь Монголд аялах гэсэн санааг өгсөн юм шиг байгаа юм. Юу тэгээд ихтэй чи одоо Монгол яваагүй бол аялж үзээгүй гэсэн үг гэдэг хичээлсэн. Баярлалаа. Окей, за зочноосоо дараагийн асуулт. Ер нь та одоо нутаг руугаа буцахдаа Монголоос явахдаа дэлгүүрээс юу худалдаж авъя гэж бодож байна? Next question. When you go back to your country, when you shop during shopping time, what are you planning to buy here as a souvenir? I think yeah, it's a good question. I usually like don't buy like souvenirs when I come back to my country, but I think from in Mongolia like I tried some food, for example like dry meat, and I found some guests like in some shopping malls. So I think like my friends also like was curious too much like when they know like I went to Mongolia. And I think like I will buy some souvenirs, different things like when I come back to them. Ер нь би аялж байхдаа сувенир авдаггүй.
Тэгтээ Монголд нөгөө хатаасан махнууд идэж үзсэн. Тэгээд найзууд нь бас Монгол явсан гэхээр амар илүү бусад орноос илүү их сонирхож байгаа. Тийм болохоор одоо сүвнэрүүд авч явна гэдээ бодож байгаа. Дэлгүүрт бас сүвнэрүүд харсан гэ. За баярлалаа. За тэгвэл би ингэж асуумаар байна. Таны бодлоор ер нь Египтийн ёс заншилгээ ярих юм бол бусад улс оронд байдаггүй ямар онцлог байдаг вэ? Next question is, what do you think about Egyptian tradition? Is there any kind of specific tradition that we can never meet in other countries, for example? I think like most of the things like in Egypt, like you can't find it outside, but still a little bit like you can find it like in some Arab countries, because Egyptians, they are traveling there and they have restaurants, but our food is different, our like language is different, and I think even people like they have different looking, for example, and yeah, maybe the food or like how we wear clothes and yeah. Ер нь бол өөр тэгээд юу бусад Арабын орнуудад болохоор яг Египт ресторанууд, Египтүүд очиод нээсэн ресторанууд байдаг. Гэхдээ ер нь Араб хүмүүс ч гэсэн царай нь бас арай өөр. Тэгээ хувцас бас яаж өмсөж байгаа нь арай өөр. Хоол нь ч гэсэн бас жоохон өөр. Ер нь л өөр байдаг хоорондоо. За дараагийн асуулт. Та ер нь үндэснийхээ хувцсыг хэр ойр ойрхон өмсдөг вэ? How often do you wear your traditional dress? In Cairo is different because we don't have like the traditional clothes we wear in Cairo, especially in Cairo. But when I go to like the Sinai in Egypt, a city like I love it so much. It's called Dahab. People usually like wear like something. It's called abaya and ghitra, like something like to wear their head. But we usually like in Cairo we usually like wear jeans or pants, shorts, shirts. Yeah. Кайрод ер нь баг үндэсний хувцас хүмүүс өмсдөггүй. Сайна Дахаб гэдэг хотуудад бол үндэсний хувцас өмсдөг хүмүүс. За баярлалаа. За дараагийн асуулт. Ер нь одоо 20 жилийн дараа газрын тосны байдал ямар байх болоо таны бодлоор? Okay, the next question is, let's say after 20 years, how will be the situation in petroleum engineering field? I think like before, like I became as a petroleum engineer, I heard that too many people like they told me like don't try to be as engineer in the future as a petroleum engineer, especially because they said like the petrol it will be like finished soon, or it will be finished soon, but it didn't happen till now. I'm just hearing this like 20 years ago, but till now many countries like especially like the Arabic area like Iraq or like Libya or Saudi Arabia, Qatar, Emirates, they have a lot more than people they imagine, but and they usually like introduce more and more, and they started like to go for like unconventional petroleum engineering. It's like recycling the rubbish to convert it to petroleum, to petrol in general. Yeah, but I think like it will be like more amount in the future. Ер нь л одоо 20 жилийн өмнөөс ахуулаад хүмүүс удахгүй одоо нефт туснаа гэж хэлдэг байсан. Намайг бас одоо нефтийн инженерийн мэргэжлийг сонгоод сурах гэж байгаа хүмүүс ийм ирээдүйн мэргэжил яах гэж сурах гэдэг юм би одоо ингээд нефт тус энэ удахгүй гэж тэгэдсэн. Тэгвэл бол одоо нефт бол хангалттай их байгаа. Ялангуяа одоо энэ Ирак, Либя, Сауди Араб гэх мэт одоо энэ Арабын орнуудаар бол хүмүүсийн төсөөлтөөс хамаагүй их нефт байгаа. Тэгээд одоо ирээдүйд бас нөгөө дахин боловсруулж хог хаяглыг дахин боловсруулж нефт гаргах тэр юм бол одоо явагдаж байгаа. Тэгэхээр нефт бол улам л их болно гэж бодож байна. За баярлалаа. За дараагийн асуулт. Та ер нь дугуй ундгүй, ер нь Египтчүүд хэр их дугуй ундаг вэ? Каирт жишээ нь ер нь бол хүмүүс машин унах нь илүү юу эсвэл дугуйтай хүмүүс бас байдгүй ингэж асуумаар байна. The next question. How often you can meet people who are riding bicycles
in Cairo, for example. And do you like bicycling? Do you know how to bicycle? I usually did that like when I was young, but when I became older, like I didn't do that because I don't know, but it's more easy for me like to do that in the countryside in Egypt, not in Cairo, because Cairo is so crowded. Even for me, like I can't walk comfortable like in Cairo because it's crowded. But yeah, in countryside, because no cars or like it's normal countryside. So I did that many times with my cousins when we were young. Yeah. Хүүхэд байхдаа хөдөө дугуй аягүй хундаг байсан. Кайро хотод бол дугуй унах битгээл явхад аягүй хэцүү байдаг. Тэгээд хүүхэд байхдаа үеэлүүдтэй гэл хөдөө аягүй хундаг байсан. Ялцчгүй Каир хот бол маш их хөл хөдөлгөөнтэй. Маш тийм. Дугуй унах хэцүүлтэй хүн ихтэй хот. За дараагийн асуулт. Сэргээгт гэрчим хүчний талаар таны бодлыг сонсомоор байна. Please tell us your opinion regarding renewable energy. Renewable energy. I think it will be like the main. It will be a main thing like in the future, because many countries now they are trying like to ignore the petrol. They didn't do that like 100%, but they are trying to do that in the nowadays, and it will be in the future more. Like for example, like in Emirates, like I found like some buses, they are working with renewable energy and electricity. They don't use petrol, for example. When I come to when I went to Malaysia, I think I found the same. So countries now they are trying like to get rid of for using petrol because it's not good for environment in general. Ер нь улс орнууд сэргээгдэх хэлчин хүч рүү анхаарал маш их хандуулж байгаа гэж бодож байна. Одоо тэгээд жишээ нь Эмиратад болохоор зарим автобуснууд одоо нефт хэрэглэхээ болоод сэргээгдэх хэлчин хүчээр явж байгаа. Малайзад бас тэгж байгаа юм байлээ. Тэгээд ер нь нефт болохоор жоохон энэ цаг юунд муу орчны бохирдол их үсгдэг. Тэгээд ер нь энэ их улс орнуудыг сонирхож байгаа юм байлээ. За баярлалаа. За би зочноосоо ингэж асуумаар байна. Ер нь өнөөгийн газрын тосны салбарт технологийн шинжилгээ ярих юм бол одоо AI гэдэг те. Би энэ талаар таны бодлыг асуумаар байна. The next question is in your field, petroleum engineering field, what kind of new technologies you have? And can you please tell us opinion regarding AI in new technologies? As a production engineer, like I was not working with AI at all, like in Egypt, and so I never, to be honest, like I never worked with AI because I didn't find that in my job. But I think like I heard as I found like from studies or like whatever, they started like to use AI for logging, something like in petroleum industry we use it because it was taking too much time like to get a result. But now I think with AI makes everything like more easier. Yeah. Logging, yeah. AI-г бол миний хувьд болохоор яг нэг үйлдвэрлэлийн инженер учраас тэрэн дээр бол ямар ч AI бол одоогоор байхгүй байгаа. Зарим салбарт бол одоо AI бол ашиглаж эхэлж байгаа гэж сонссон. За баярлалаа. За тэгвэл Мухаммедс ингэж асуумаар байна. Ер нь одоо инженер хүний хувьд газрын тосны инженер гэдэг мэргэжилттэй хүний гол зорилго нь юу вэ? I want to ask regarding your profession. As a petroleum engineer, what's your main purpose in your profession? After I worked like 3 years in Egypt and 4 years in Emirates, to be honest, like I quit my job, and but I didn't expect that, but yeah, I think like I will come back again like as a petroleum engineer, but when and where I don't know because I'm still traveling till now. But I think like
I love my job so much. It's more so exhausted, but for me, like I was enjoying like every moment, and I think like I want to be like more like supervisor or like big manager like for a company, or when I see my father's friend, he is a petroleum engineer from my hometown in Egypt. He became like a big manager for the best company in Egypt. So I hope I can be one day like him. Ер нь одоо 2 жил гарны өмнө ажилласаа гараад тэгээд аялж эхэлсэн. Тэгтээ буцаад бол одоо энэ ажиллаараа нефтийн инженери хийн гэж бодож байгаа. Харин хизээ хаана гэдгээ бол мэдэхгүй байна. Тэгтээ ер нь бол нэг ахлах ч юм уу те, эсвэл ерөнхий менежер ч юм уу, тэгээд тушаал твшээд одоо ингээд ажиллаад явахыг бодно. Манай аавын найз маань одоо Египт хамгийн том компанид ерөнхий менежер хийдэг. Тэгээд одоо тэр хүнийг хараад ер нь би бас ингэж явъя гэж бодож байгаа. Баярлалаа. За дараагийн асуулт маань ер нь бол бид нар үгд мэдж байгаа дэлхийд даяараа санаа зовж байгаа зүйл бол дэлхийн дулаар л. Тэгэхээр энэ байгаль орчноо онгоноор нь авч хадгалж үлдэх үүрэг хариуцлага биеийн тал дээр таны бодлыг сонсомоор байна. The next question regarding global warming, regarding environmental responsibility. Can you please tell us your opinion? What kind of responsibilities we have as citizens of the world? I think I can start this from Egypt, for example, because people like the behavior of people was not kind at all. Like people, they didn't like keep the environment clean, at least. That's what I can say now. For example, like people, they were throwing up like some rubbish, but in the River Nile, and I think like everyone knows how is the River Nile, how is it for Egyptians at least, and but the government, they started like to be strict about this, and I think like as people living in a big environment in the world, I think we should like keep everything clean, because it will be more important for us like in the future. So Египтүүдийн хувьд бол айгүй тийм нөгөө юундээ байгаль орчин дээр нь жоох гамгүй ханддаг. Тэгээд хогоо айгүйх нөгөө нийл гол руу хайдаг байсан. Одоо бол нөгөө засгийн газраас арга хэмжээ аваад одоо торгодог болсон. Тэгээд ер нь ойр олчмыг айгүй өөрийнхөө ямар хэмжээнд цэвэрхэн тийм байгаль орчин дээлтэй байх нь зөв л гэж бодож байна. Баярлалаа. Тэгэхээр би Мухаммедс ингэж асуумаар нь, ер нь та Монголд ирээд бас нэг сар гаруй болсон хүний хувьд манай монголчуудад ямар нэгэн мессеж ямар нэгэн хэлэх зүйл байгаа. Ялангуяа одоо энэ өөрийнхөө салбарын, мэрэгжлийн салбарын хүмүүст өгөх зөвлөгөө байгаа юу гэж асуумаар байна. The next question. Since you've been here for more than 1 month, can you please tell us, is there any particular message you want to tell Mongolian people? And also, do you have anything to advise for people who are working in your profession? First thing I can say, after staying 1 month in Mongolia, I think like because for Egypt, for example, and Mongolia, we don't know each other well because we are so far from each other. So we don't know the culture, Mongolian culture in Egypt, and Egypt also, and the Mongolian, I think like they don't know like not everything in Egypt. So I recommend them like to go to Egypt and visit everywhere. My country is so beautiful. And the second thing I can say also, like for Egyptians, don't ignore like to go to Mongolia, because Mongolia is another level for traveling. And the other part of the question, for people like working in my profession, just be focused like in one major, because this is very important. I found some people, they were like confused between
some majors like drilling or like production or reservoir, and they have to be focused more in just one major and just work more and more on it. Yeah. Египт Монгол хоёрын хувьд бол хоорондоо одоо айгу хол орнууд тэгээд бие бинийгээр нь сайн мэдэхгүй. Тэгээд монгол хүмүүсийг Египт руу аялаарай гэж хэлмээр байна. Маш сайхан орн байдаг. Бас Египт хүмүүсийг Монгол руу аялаарай. Үнэхээр аялахад үнэхээр шал өөр төвшний орн байдаг юм байна. Гэж хэлмээр байна. Харин өөрийнхөө одоо мэрэгжил нэгт хүмүүс болохоор зөвхөн нэг юм дээр илүү анхаараарай. Зарим хүмүүс одоо яг яхаа мэдхэ болчоод хөрөмтлөг рүү орох уу, үйлдвэрлэлийн инженер болох уу гэж ингээд дунд нь яваад байдаг. Тэгээд яг нэг юм дээр л анхаарад тэрийг илүү сайн хөгжүүлээрэй гэж хэлмээр. Баярлалаа. За дараагийн асуулт одоо Египтэд экспортын байдал ер нь ямар байдаг вэ гэж асуумаар байна. Next question is, can you please tell us about exporting situation, or let's say what's new with exporting in Egypt? For example, like 2 years ago, like I started to open my business. It's for like cosmetics things. It's for like soap or like shampoo, or we made another brand in Egypt, and we are planning to like export and import something from some stuff from China, because I think China in Asia for Egypt, like it's most easy like way to export and import things from there. Yeah. 2 жилийн өмнө өөрийнхөө одоо нөгөө брендинг тийм савн шампунь гэх мэт одоо энэ гоо сайхны хэрэглэлийн юмнуудыг үйлдвэрлэдэг брэнд байгуулсан. Тэгээд юу хятадаас юу яа гэж бод ер нь юмнууд бас авъя гэж бодож байгаа. Яг тэгэхээр хятадыг айгүй ер нь хамгийн юм импорт хийхэд хамгийн тохиромжтой газар гэж бодож байгаа. Орон гэж бодож. Баярлалаа. Тэгэхээр та дараагийн аялах ямар нэгэн улс орн төлөвлөгөөт улс орн байгаа юу? The next question is, are you planning to travel somewhere else? What's your next destination? Since I started to travel this time for a long time, like I don't plan usually. I usually like don't plan when I travel, but I always like go when I feel like I would like to go. But I think like after Mongolia, I really love to stay longer. But for Egyptians in Mongolia, like they can't stay more than 2 months. I tried with immigration, but they said like 1 month more, only maximum more. For Egyptians, so that's why I have to leave, but I think I will come back again. But maybe my next destination, like it will be Malaysia. So yeah. Ер нь нөгөө нэг сүүлийн одоо ингээд 2 жил гаруй удаан аялаад ирэхээр юу төлөвлөхөө болсон. Тэгээд одоо энэ оронд хэр удах уу, хизээ хаашаа явах уу гэж төлөвлөхгүй байгаа. Тэгээд төлөвлөхөө болцсон байгаа. Монголд бол илүү удмаар байгаа. Гэхдээ Египт хүнд 2 сараас илүү байх боломж байхгүй юм билээ. Иммиграшнаас асуусан хамгийн дээдл нь энэ хугацаа гэж хэлсэн. Тэгтээ буцаж удахгүй ирэх байх гэж бодож байгаа явчаад одоо Монголоос яваад бол Малайз яв. За тэгвэл би Мухаммедээс асуумаар байна. Та ер нь чөлөө цагаараа юу хийдэг вэ? Таны хобби юу вэ? Can you please tell us about your hobby? What do you do in your free time? When I was young, I was like ask my friends, like, okay, every weekend we should play football, and that's my best like hobby. I was doing this before, and now like watching movies sometimes, and but mostly like watching like matches for especially like for my favorite team in Egypt, and mostly for sure like for the national team. So. Залуу хүүхэд байхдаа бол маш хөлбөмбөг тоглох дуртай байсан. Тэгээд найзуудыгаа баян хагас бүтний санаар хөлбөмбөг тоглоё гэж тоглодог байсан. Тэгээд одоо бол хаяа кино үзэх дуртай. Тэгээд хөлбөмбөгийн тэмцээн маш үздэг. Ялангуяа одоо өөрийнхөө хамгийн дуртай Египтийн нэг баг байгаа. Тэрийг болон тэгээд олон улсын тэмцээнүүдийг. Баярлалаа. За тэгвэл Мухаммед 20 жилийн дараа 50 гаруй наснда ер нь өөрийгөө хаана юу хийж байх бол гэж төсөөлдөг вэ? The next question is, let's say after 20 years,
where and how do you see yourself? What will you be doing? It's hard question. It's hard question for me to answer this, but I think like I don't know. Just like because I started to open my business, and I'm not going to say like I will be a big businessman, but I think one day like I will come back again as a petroleum engineer. But as I said before, like when and where I don't know. Yeah, but let's see the future, because I usually like live the day, my life like day by day. I don't like to plan for like after 2 years, after like 10 years or like 20 years what I will be, you know. Хэцүү асуулт байна. Ер нь бол нэг бизнесээ бас өргөжүүлээд явах байх. Гэхдээ буцаад бас өөрийнхөө нефтийн инженерийн ажлыг хийнэ гэж бодож байгаа. Тэгэд би ер нь ингээл өдөр үйл амьдардаг. Тэгэж амар одоо 10 жилийн дараа ч юм 20 жилийн дараа яах бол гэж нэг бодод байдаггүй. Маш их баярлалаа. За тэгвэл Мухаммед манай сонсогчдод хандаад, монголчуудад хандаад ямар үг хэлмээр ин гэж асуумаар байна. So thank you for coming, and it was a pleasure. You are the first Egyptian person who are giving an interview here in our radio station, and I would like to thank you. And can you please say something towards our listeners? Thank you so much for asking me to be here. I'm so happy to hear that, and I want to say, like, for Egyptians first, come to Mongolia. You will never regret about this. And I think like I will come back again to Mongolia. And thank you so much for Mongolian people. They are so friendly and everything. And thank you so much for the hospitality about the people I met. My friends here, I already made some friends here. And ask for Mongolian as well. Come to Egypt. Egypt is so beautiful. And ask Egyptians again to come to Mongolia one day. За намайг урьсанд маш их баярлалаа. Одоо Монголын айгуу найрсаг зочломтгой хүмүүст маш их баярлалаа. Ирээд бас найзуудтай болсон. Тэр найзуудтай баярлалаа. Тэгээд монголчуудыг манай сайхан Египт орн руу аялаарай гэж хүсэж байна. Маш үзэсгэлэнтэй орн. Тэгээ бас Египтүүдийг Монгол орн руу аялаарай гэж дахин хэлье. Хизээж Монгол руу ирэх юм бол хизээж ирсэндээ харамсахгүй шүү. За маш их баярлалаа, бүгдээрэнд амжилт хүсье. Thank you.